Adomako Kwame ewa ahoma no so cyber security tip ano pay or de maye minia bibia boko de da bibia boko ye de nyame ase ada romane so odi e fa hen okay ene ye share kwan a e betumi aye ade bi wo ye Instagram account ma se obi se or hacke ana or log in to your Instagram account, you get notification or your email mu. Your account you be then a boy remo. 87.9. And it's here for the phone in the Instagram app no. Na and Instagram app no so no. Sha see pana ye wo ahyense bi ya egu ase eye enum. Na ye sha see free bi a ubehu se ayese efie okan efiri ho ba de etofo enum eno ahyenso de no ye pese ye chima ayese obi a oda cycle bi mu ni pe bi oda cycle mu okay 87.9. eti me de na me ana me demo the patron obi only profile no okay ombo saadi a me di kan e kan yi se ono aso na dem a ombo eno no so oboso a ebe die page a ne videos a waye ni na ebeba na ohwe esoro pan so a asa baby anidi eda no obese hu ahyensu die ba ko ya ISA app sign bi if you have box apply edem and sana line yensa esaso esu yeden ewo ho ombo sa line yensa ne so obo line yensa ne so a obehu your account yeah ya sure baby account center password security personal details ombo no so okay now, what I don't know where we are. Umbra baby, I am account settings. Account settings on the password and security. Akoma FM 87.9. Okay. And that password and security. Settings, password and security. Your nyoma mienu newaha. Your login and recovery. And the login and recovery, your change password. Two-factor authentication. Verification selfie and a safe login. Osaba the touching me no your security check. Yeah, the kind where where you were logged in and a logged in alert. The person about logged in alert so. Now open login alert now open say or account the profile near then. The password boy no so. Okay. Now, ubia ebe chere say login alert no in app notifications ya take it. The one who be kind chere say ubia login in ewo Instagram or different device so wo app ya wo phone we so ebe chere say ubia login in. Okay. Yeah, talk to me no wo your email. The one who idea actual email now say always on a chere say obi Instagram apart from several device okay email to benya notification yes I me de no me de na example a me de no said the work no in app notification ticked email no me am email e wo ho ne atro ase green always on the green I just say bibia da yi thank you Nti ono nti dia ne dia obi ane dia nti sa no onye den on take in app notification so okay na on has wa assign the email la Akoma FM 87.9. na on has we are automatically always on the bar beto so matter obi login in on Instagram page the time obenya alert on the phone so obesa so nya alert on the email so wow okay
Ti ewie a na just ewie on. Me pa chan Sir John. Fantastic. As a mo pɛ Instagram ɛkɔ no. Mo de na ye de ama mo no. Why say na WhatsApp nko a ne Facebook nko a na ye wo so. Nti na Instagram for no ya 7 months so. Fantastic. Great. Minia. Ba. Me da se anopai. Let's wait that thing. Fantastic. Mpacho unim. Ye omuni se wo pɛ se utie unya bre. Na bia de kan ye wanya ne yie na pɛ se wo san etie ne bio. Na unya daje e follow steps a ode ma ye nyina no na utimi activate wo email na. Acho ukọ in Facebook Akoma 87.9. Video no ebe available ewo ho. Sanso na ukọ yen TikTok account no aye Akoma 87.9 na. Bacho ho so no betimi anya na wahye. Ubetimi anya, ubetimi akọ ubenya na wahye. Na bibia no aye kama edi ama. Enti sia no nsoma ye. Ne ye nyina no ene se bosumi nko na wie ye no na ne ma bebre o ha ye nimu a. Through Akoma 87.9 ene Narrow Light International Company adawroma. Sa segment we ye de aba bebo ama nso so no watimi anya ntiase ewo niema ekoso ewo internet so enra na mehwe video bi ma memfa nka ho asem we me amenua me ni di nkomo be kan ofie ha se ade bi a wo ye on social media bia no ye careful because se embassy bi pese onya wo history